Kimwe gya ituge inya cia President Uhuru Kenyatta ni futhi wa irio bururi-ini na itanya-ini ria gukinyaniria muoroto uyu. Governor wa Narok Samuel Ole Tunai ni aruguritie itena ria keri ria kigina kiria kirahura arimi njeki rungu rwa mubango wikaine ta Narok kilimo utajiri hamwe na bengi ya thi. Wengi sana arimi kuma ituri ciothe cia gicigo kia ubunge kia Narok ya rugongo maramba kambi wadi-ini ya Melili kuria maramukagira kigina giki. Today I am proud to announce and launch another set of 428 community micro projects totaling 162 million. This gives a cumulative figure of 235 million. Tunai oriti arimi gukinyukia ikinya rimwe mbere na mathundure njira cia kugacirithia urimi wao na njira cia kiriu niguo magetha mao matikoragire thi. Ya viazi, maziwa, kuku, hiyo yote ambayo tulisema tufanye value addition. Sasa tunataka iwe yogurt ndio inatolewa, cream inatolewa, hiyo vitu yote na watu waeze kupata faida. Mwena-ini wao arimi ni maikite ihoya kuri Governor Tunai amateithiririe na kumakira thito cia barafu hamwe na barabara niguo magetha mao matige guthuka ona matari marakinya thoko. Ukiangalia rasilimali ya Melili ndio ya pili kutoka Mara. Tukitengeneza mabarabara hata tutapata revenue kubwa hapa. Ututengenezee hii storage facility ya viazi. Storage facility. Ndio wakulima waweze kuweka mpaka bidhaa zao mpaka siku ile bei mzuri itaingia. Tunai ni orite maafitha aria mehokeirio gukinyiria arimi kigina giki ukiheana na waragania na gutigirira rekodi ciothe ni ciigwo wega niguo guthinga marima ma mundu gwitira mata kigina giki. Even though funding is given to communities as grant, these are public resources that must be fully accounted for by the beneficiaries. The project has established social accountability and integrity committees at the ward level who are charged with ensuring the projects are implemented as per the approved work plan and budget. Mwaka muhituku ni gwitena ria mbere ria ruguririo kuria ikundi igana ria 72 ciagunikire. Hamwe na kigina giki kia itena ria keri, Governor Tunai no aruguritie nduthi 20 na ngari 2 muthemba wa pickup iria cihokeirwo maafitha urimi a kaunti ya Narok. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Winnie Kimani.